y'abantu. Sky TV irakari y'abantu twakutangira mu kasheshe kerizoba dakika za 15 n'umushahi naza kasheshe hano niho turi ahabwa ishengero y'akashishaka ndi Boaz wa Mongoli Antwenda kureba Eveire Kisoro ahite betwinemu akaruru ko garuka kutorana umunyishengero umukazi wanyuma kuferwa umukaza yabaraho aho nare busara mateke hakara na State Minister for Defense bwenu akaruka gire kwa betwine candidates mukaga candidates batano bebine ibigombi y'ubutegeki hariho ubayine bendera NRM Rose Kabageni hariho bayine bendera ya Nupu Sultana Tana somebody like that hariho FDC hariho PPP hariho wa UPC incredibly hariho wa UPC then independent omwe blessing abantu akifeza abakumanya ikifumbana n'Ikinyarwanda bamanya ukurugamba so kuza kuba rubona umwami naye bari Daria Sertani officer wa Kisoro yatugira ngo blessing abantu akifeza nowe ayokorira abantu bona kaburansi akasinga karura ko n'uburureme tware 5 n'ubundo kugwamo konka umucara kata beirejo primary za NRM kuzahwire bendera yatwarwa Grace Kabageni uwabiru na MP w'abacara ba Kisoro until 2021 konka akifeza yagira ngo akaruruka kagenda kubi tiya marwa yagarakanga independent interestingly chairman wa NRM muri Kisoro umwami Dr. Philemon Mateke former minister yagira ngo akaruna we nakajuranga kakibwa ngo kuba n'impungi za Kongo iziri haho baninya kabande munazuzi katera karuka primaries so yari simba yari yegamira jya ngutakwasa kuhagera Kabageni no wayine bendera president harare akatugira ngo akatera Philemon Mateke simu minundi 2 ariko mbuze byabireho kunga ku Mateke yamuhamiza ngo ugambira president ngo namukitinisa kunga atakuhagera Kabageni president yaraganza kucondo zabyabire om primaries so of course biro byaba biki akaruru katerwa independent yasinga karuru umukashasha kantu wenda twebuze primaries ezi ntubatustireho maniki kacenjuzo ki buryo kikureba ngo zazara choice y'abantu ba movement and ekinji manyisa ki twantureba Kisoro na yine candidates owa UPC owa Nupu owa FDC tugire ngo kangaba rwihezura tugire ngo Kisoro yabene manywanga strong de NRM 100% abo opposition batangiye gukora musam inroads no turi here kiganiro cyitwa cyakashishaka home studios nyine Kadam Chungus Geoffrey ubwo ni Kadam movement naraga Shema nyine umwaya mito nawe John araga busongora no movement nyine Apollo tumusime Karega narago mu kigombe cya The Alliance for National Transformation Unity kandi tukitegereza umwami kakuru Yasin director wa Code Uganda kada abantu baterenda musyo ni nyenda kubanza tutangirira bagenzi banje bunye naha kandi usime moderator witu murungi kugira ngo wampaka gishaka kugira ngo ngwito twinama naga kukiraga abantu mu kuteka konka ko kutunga umugisha go kwikaha no gukozesa kandi nyenda kutangirira bona abariyo batureba ntabarutse abanyakisoro akaruru akabeka rivere hoti nshashe naba taraberemu kandi ntabarutse usingire but all in all NRM kitire kengamba yabojo maybe za kugarukira kubuza okokora ukisoro yes abantu bakisoro no bantu chikwa ko baherezo general overview in terms of dini in terms of ethnicity barabati well omwaka gwa 2014 kabiri biro mukaga bikwezi kwa kabiri ubwo tarehe sitabaye ma celebrate ngiro mu ruhwejo ibyo izo barangira president yarangira ngo umumpinduraho yabakoze abakora mu office ya RDCs na deputy RDCs ngo Kadam Chungus bamutakisoro nka deputy RDC so cyampo mugisha gukuza yikukorayo umwaka gumwe n'ikicweka Kisoro n'abantu barungi munonga
niyo no mu za districts ezimbe nakoreiremo Kisoro ni mu za districts nungi munonga aha abantu bari kwekunda kandi bakuhereza nabebembeze kitirisa ubu nabere ndiyo ibi y'amadini n'enganda na bihe bimpurira mu karura kabitakahangira munonga akoshanga abantu batera karuru abantu b'amadini gatarukushana basinga then nangwana kandi enganda tukugira ngo zikaye yaho nyingi ngo ziryaho because bona bayimanya nk'abafunda so ece kibeyireho ijo ninteka tengo nendwa yagumene naherga mukaki nheija mukaki okufitsa like any other part of the country because cyamaze makirungu nobu turiyo ntitera toki Kisoro konka umuyihanga ariyona hariho endwara ezigumana zigaruka mpora nambwenu umuntu uri Kiromu nyenda kugira ngo ngoze mu gishobo kugira ngo hari president wetu w'Ekitiinisa Museveni ekyakuteekwa kwecumintiriza kukira munonga omunteza y'ubururu bwa primaries katugarije ziganiye cyo mbujwira okay jo n'abantu bahena busyo tushira level yo kora musyo bakuturora mwebale muno kantere nkumurire kurungi abatungiye birungi omusabiti eno turi ontera amabega ni semeru hamwe nemwe kandi renyo basasire ni sasa hamwe nemwe. Okay, you are fine. I'm very fine. Kasi sempre mbagira ngo tumuri gukora ryo mu immunization. Why? Are you myth? Are you ngenda mbi bashawuta bakwika abantu? No, hard to reach area. Basically abantu ebicweke biri mu nsozi ombwira especially obwenzura ni kiguma abahereza beitu abo mu health sector kuka buramu. Okay. Yes, it is basically that konka tariyo cult na dini yona yo kujumira immunization. Okay. Hapo abantu bahenda musyo ayabare munango mutwe wa program barakutureba Sky TV nimbara musanga murire muta amazina na Paul Tumusimbe Karega ngo mu kibina cha Alliance for National Transformation ekine kibina cyayiriye kushomesa abantu kugenda mpora twegeza politics okuziri kugira ngo bwira kubura hike abantu abengiri yaheza kubataho mutwe batwereza ubushagiki tubase kushobora ibyo utegeko mu ihangeri abanyakiruhura nyabushoza yindi kuruganimba kunda munonga mwebare kwa muri ya program kace hakaruka Amerika kuba benta kizira kurugo bakatera nenda kutabarisi abantu bamera gutera karuka rungi koreka demokrasi kweli kursi ya President Trump kursi ya Vice President Kamala Harris abo kwicheza defeat kosinga defeat no manya abantu bingi haromuze gwa manu muyango kuba kusingo kwicheza ncacho gumire sonye umuntu twaramuna mukama wawe jeno muntu tinda muri natabaruse jeno Museveni nkumibira binaguma. Okay, fine. It is okay. Bona abo baba kusinje cyaje ndo ikiriza nawe ariko kito muyihangera abo kuba Joe Biden akasinga Trump na Trump tiyikiriza na Trump tiyikiriza fine. So nyona ni tukandi bihangeri nyona ni kursiya nani kursiya Kamala Harris abo kwikiriza kandi garike nkursiye ndabaruse Joe Biden abo ko mu speech yeye na baka akamutabaruse President Trump ko cyamane cyinkwenda kursiya Joe Biden no kugira ngo akayireba ngo akuzire ngo imyaka yagenda kandi akubasa ikisanje kinda ko imyaka atekubasa kucikiriza so kuko nani ngigesa abantu bubikiriza bayiza kusingwa nyenda kutora umwogogwe kushaba abantu wano ureba ngo kuzira imyaka yagenda none za kuhendera rubwira ekintu kiri kuri abo kuba waguma aho koma gumo cykwasire no koma ko ejisa ejo ne kisoba abo kuba no wamusingire ne bengane imyaka so it can't be about age. What I'm saying, Trump numugurusi owakwingana na Joe Biden. So obuteche bw'omuntu aro difference imyaka obuteche no difference imyaka ibiri obuteche kandi imyaka na obuteche bw'omuntu nasono kucheka ahali nkaga omuntu nasono kwita ahali nsanzu
okuhita kwa Biden no kucheka kwe kwine health more of health consequences than his inability to perform his duties. Konka akandi kachini ya kunkureba bali mbaja kumuhe myaka ena is almost 80. Are we saying ngo myaka ena mid term baja kumuhe bate hon if that's the argument? Konka nabone chini nyaka chakona observation ina nyinere wano gumizamu no kugira ngo abantu ba America barebere ngo umugurusi naje kubakorera giye kukira umushike w'empangari batora n'umugurusi nabwo ntubakongratulating for that. Okay, abana kuba nyonja mugurusi ngo washaze mikwikiriza ngo akuzire akagira ngo cyane cyangwa kibasa kana kaneso abukamukiza mani ababuza kwimuhange wawachire nyaka kinana yari interview yego bebe cyane nduje iki rero kandi basa kutaho umuntu cyine ngo baptwari hange nisho nako experience ya America naba NRM nabo opposition bine side yo basket finigira. This is interesting. So over Apollo norgum NT ikigombe cy'umba jangu kikaba nk'idini y'abadventi esho message kunkatigera bakurase abadventi bomba bashaba no rwamukaga kandi iyo sabato niye hikire nabibeka kandi niyo baptism kunka bakurase na Yesu Kristo abatanga kubura ngira kandi n'abakurase 12 twitaga abantu bingi waba noyenda wanunda kugenera chikumiza amadeto kwetaga tungo kumero 10 mu tumbende ngibi 25 zokereza ejerekani yama zokereza ritazingana z'amateso to kwetaga gume ejo n'ikindi so Yesu akanya baje 12 kongenjiri hatabor kwetomne baba kwetorere no zakora baba bimera karu politics ogume akame umuntu akame namanisa abantu babyo akame natera karuru kamwe na professor tera kamwe so hati akame sobora ya polidemete pate kandi na ha so aha gino mujya kwanga tareka kakora politi ngamba yo kugira ngo ihangari yo mutereza wamani ebintu bishobere ndenda kusobora ibibutegeki bya ngamba nobura wakame atu wakame noha nende ndugo aporo kabore pointi atsobore wakame no because omukaruru abateze bakuno bantu kubera amanisa mutakwenda abantu binje takwenda abantu binje abakene bajya gukora umuntu president aporo finish up your point yo abo kino gamba karu John, let him make his point. But he has no point. No, let him make his point. When I leave, you have 0 MPs. He had 12, but so you have 0. John, so don't compare yourself to allow him to make his point. But he's saying he's a sad 12 disciples. Yes. You may tell us one of your disciples. Don't put to me no. And you're the guys are one of the what are you talking about? Over him no hapo. Yeah, to mayam zamuni njire gitwenda abantu bingi. Namwe n'abantu bakisoro abantu 16. O abantu abahire nupu, abahire PPP, UPC na FDC wabagita n'abantu 16 bakoze statement bagerezeho bakoze statement y'amana bakoreka ngo enjire ito yo tushomesa against temtwaro mwenda wagita inari almost ikuni tufayo eyo ni taho mtu y'abantu abo bakisoro bagamba bangwe ni 100% ko bakukigamba so it is no wrong ijana na nyo mushanda gwanyu wa 27 more the same kirengwesha heji aba batubacha nawe kandi babasa kutera batakarura binete kateka kushana ndi utegekeye enough twaza kutandika ikibuzo kiri ya screen yawe akaruru ka kisoro ne kegesa ki abendera ya NRM kantandike na John ni good optics chairman wa party president kumweta umwanya bakamwanjura umuntu ngo ayine bendera akamucampaigningira then wa independent no wakwagera General Museveni no wariana tukumanya ko nkakasinga is it good optics aha national chairman with kum painting attitude democracy ni konka awa malpati system konka nyowe results and zezes batera screen nyowe aha results ezo norora o PPP Chimpaye Aisha akaparticipatinga omukaruru na Ingabire Mebu
ka UPC omukabu akaba election yenda bakaba ali omukabu primary za UPC so Ingabire bebo byasingi oli ajale yaje mu PPP aba pipi bakaba tine candidate so immediately within one day akaba zili kutunga no political party so ekikuru ekyamani ekyo tukole kunguwa kana na kujja baloti kana ine and through a party so UPC obamuzire musebo bakusinga through the internal system that can call PPP yeah nominated now ekyo kubanza chairman waitu omukisanja kino aluzigiro burubona by elections ina ibiri UPC ibiri independent kadokolo katwaro independent kanu katwiro independent aba UPC omukazi wa a bill akatusinga UPC and I think in another yes akenda katusinga in abantu babira balesere through by elections first things first NRM has lost in Chiso ekyo ninyenda kutobanza twicaranize ngo tusingirwe hawo kuba bisuba ebukugumana babaho ngo hawo kuba officially has lost but practically it has not lost even practically let me tell you NRM ebine candidate omwe omukarubwaka NRM buri candidate wayo ntumusasura nomination fees so if the argument is no go independent no wait from nomination fees no NRM candidate way to parliamentary elections for this term or woman MP tubentumuha $1,500,000 or constituency $1,40,000 or special interest group $1,000,000 oguna wait $1,50,000 is by election yenu tukaza hawe na tukaza rose kabaji the answer is tukaza rose kabaji so at what point does she become NRM so uwe obarara hagera Museveni na soko baramuhagera yes na ngango na pate na soko bakigirumu omutumagwe yes twine constitution ya pate article number 14 negamba aha emiringo y'omuntu asoko ba member ebyasemiringo banakora kandi nemiringo y'omuntu asoko ba member one of them NRM is ideological but my broad based or inclusive then nijomanisa ngo barasingo wanu tuterumunga so all inclusive broad based for us we broad based ideological yes barasinga mujije bwo club because multi yes so which argument is that how do we reason like this no president national chairman akakwata Jessica Arupo an independent member of parliament ya mhobo vice president what does is that right what does the constitution of the NRM say constitution ya NRM article 14 eno enjiga munana number 1 if you find a candidate other than the official candidate you cease being a member number 2 if you stand against an official candidate of the party, you cease being a member. Number 3, if you campaign for a candidate other than the official candidate of the NRM, you cease being a member. Ningaba constitution. Ningaba akubati. Number 4, if you nominate any other person other than the official flag bearer, you cease being a member. Bigarike omuri nyakitara ngukubo hajira. Kuba okunominatinga niki okutorana okuhandika omuntu wena owatari flag bearer kubosa nko yamuha sente nero kama campaigningira nobo taki member wena that is what we see 2015 16 such member Major General Kahindo Tafiri lost an election akaguma musenge yaguma mu cabinet yaguma no musenge kanda yisimbire nka independent now nibyo nebi bitiri tugamba chairman wa NRM so Philemon Mate Mzee Mate ngukana no hajiru independent constitution ne gamba
So he should be out by now. That's what the constitution says. So This- iwe achifeza This is a revolutionary party. kandi revolutionary party Even the constitution must be interpreted in a revolutionary. Using a revolutionary sense. Then we do away with the constitution. Hey, we can't The do both. interpretation must be revolutionary as well. Nangwa. So itwe tusingirwe ikibi president navugira ngo asingirwe on by elections zibereho ikomena asingirwe ino ibiri by UPC ibiri by independent, but you should also understand ngo neza UPC nawe president akahandika ne barha na pata yagira ngo bano basanga bari ka abetu bintu wewe competing against them. Okay. Which kind of Ideological. nangwa ebi nukweserekamo itwe failure zeitu semirire kuzimanya failure zeitu nezaha number 1 tukiremerwe okuorganizinga a free and fair Primary election. ebizibwe biryomu neba ekizibu kyokubanza nikukwata pate eyeri mass pate okajiho omuntu opposition ngakure electoral commission yayo. Nobody does that. Dr. Tango Doi. Nobody does that. You in No, a card. opposition. Take hand in the card movement. So, agent number 1. Number 2. Uhagize tubu mukadi. Number 2. Kando bajiza kwa kutodera ya. Buryo mu ideology na When I conviction. stop to leka ya tigile president Museveni na karu. Uhagize buryo mu ideology na conviction. Wa ideology ile there. Ideology ile karu kozinga akavuyo makere university chairman. Ari chairman wa Mwasa. Akaruru akamulio mugamba. Declaration de form ibata. Ese ninjiro. Daniel na yewe. Producer to Garure Hebar Heji. Yes. Nanka kata bakugera ngo Justice Simon babakama umulisora katali. Nakari. NRM twine leto electoral commission exanga ya justice babakama. Akaruka itu kakarangibu. Akaina leo. Dr. Tango Doi. Do we have a district electoral officer in yes, Njija. Na yebare Daniel signature. Nangwa NRM babeta register. Yes, this twine district registrar. Ahabuli district yona kandi tubasasura no musara every month kasente kache milioni emwe konka tuzibaha buri kwezi through out the account Mtarenga? milioni emwe Buri kwezi? yes, administrative secretary to musara na returning officer to musara all over. Ekibuuza ngo Tango Doi under which circumstances esemiri kuletera Tango Doi okukora omulumo gwa district registrar. Ezo circumstances omuli Kisoro omuli hano muri Mbarara obyabena ajja koranga gwa site hanu obyabena ajja koranga ogwa Kazo ogwa Rwampara aba bakabagire what had happened now haliwo ekizibwe ekimwe ky'abantu bakutekereza ngo nikijja kuguma kiri kiti ngo after all bombi baba. Let me tell you how primaries have caused our people careers zabo in Kasese for instance. Tukatwina karuka woman MP. Ombukufu John. Yes, tukatwina karuka woman MP. Last election 2020-2021. Twajira Maryland yaba independent. Konka ligiro mu primaries kandi Tango Doi arangire Kampala. Twajira Sara Itungo the mountain girl yaba flag bearer. Abo babiri bakaba ine oburu metwali komenene. Uyetsinje o Florence Kabuga kandi mtwaliko. Konka banu nabo injiri bakangira ngo wangu mbona bayitunga mubaye abantu baba bano babiri bagire metwalo ikumenena. But almost FDC was a news reader at one of the radio stations in Kasese. Yatunge metwalo ikumi yataraba. In 2016 Finally. yes, tukatwine abantu babiri ambassador James Mbahimba for Kasese municipality. Ayesimbire na frigo bekarete MP. Kamba. Ba obogarikire mu independent. This is how Centenary came up. Centenary karaka. Abitu bano babiri oburu rwabo bukanu bukiro obwa Centenary. So we have had a series of constituencies and so many other constituencies. Thank you. Primaries zikuba zikatuzingira abantu bitkuruzinga na kariya yabo kufa completed. So tutakahiremu Tango Doi argura. Thank you. We still have a long way to go. Apolo. Yes. No correction. Tugambira abantu aba. First of all, mateka inemanichi kabagena bayimerirata 2021 bakamusinga bakaba mwibiri
then achifeza uko birebe tutangariza umukanditsi sawa. Yes, yabare mnongo mwambo wazi. Ndakora musyo umwana wanje ari kisoro yaje mu natorema. Aishachi Alex yabare. Kubona tufollowinga. Now coming breaking je wakanditsi sawa then kweleza rational edition. Rose Kawajeni amugo kubanza kwesimba ninkumibura na nshiyose tumugabera ane. Yagaragaye simbe kumibura na mukaga ya ruzinga tu kwizera udia yagarakamu 2011 ya ruzinga karutu nerete Sara. yagarake 2011 yasinga akasimba yasinga ingambiti imagine akayuko rate wa monana ingambiti yo rukumi 1200 akasimba kwa FDC ingambiti marawa. What Sarah did was to go back yagakansa ground ya building ekintu kye kwibira na abakumu yagakanenge bejo akakitwara narakachi changa kazamu akasinga okay akasinga karo na Dr. Philemon Makechi University ya district Mr. Moneybags bwene ko kugamba kujo tikisoro ugamba Makechi waga boti bwene ko kushanga district nje cyo nje ko shanga bine kama zina waza semba barukaga muteza aha kazona sasa nawe ngo Makechi isingiro bamara Rohanga is a political god. Karwana is a real political god. As I was saying, now I didn't nyingi now so Makechi icyaro kukamanira kagira ngwechi ubiri w'inyikingura ekibireho kuba arangirire by election kandi it's 13 by being interested mu kwati mbere ya inari President Museveni yatumye State House kuganira nabo kugira ngo arikure kandi to vacancy wakati ni choice President Museveni akagira no be clear ya the choice President Museveni akadisaba ngo bona barekure achifeza yes 8 of them bakargam but who President Museveni akagira including Rose kadira step down for achifeza this incabinet yes Rose by the way she's the president advisor kuya no agriculture achifeza no Rose is kuya nataka yaka president wanu ba mko president advisor so President Museveni yajango waleze kusepingana na zakuba yeza milioni 10 bazanga yate msayata milioni 10 so mandana bicheza program kwa yezo 10 kubashiro muhanga basha bakabaye indra banyamiyatse so batara nshuti mubazi yasha so batana abantu munana ndayiro baparticipate mu karu kagenda cyo kubanza karakaye narimo kumgongo kumutera hariya hari ikintu kiba kwita sente ubwo mucara akifeza nyine sente atwira mu UN ndawiye cyo n'ibitongwe byakoze n'ibindi sente z'abazi hati ushanga mu aba atabakunda kurira habiri yazo wa John yana yazo wa kada yana hata karuna ko mugongo watakuza kwija atabasa kwija ntabwo roza kureba ngo soro bagira ngo ni nayi ngo waki to burobi hire ni metoto wezo primary zabatizi bakababashi yes bakababashi niyo shonga yes wako comparing na robi hire wati abizero mu generation no kushaka bakushaka banya bizero tera bakanya so abantu bakuza kwija nabaguma yubeshe iki abo kubana nabo akajya kusente za boazi ya gisente ako mina nyembe nyabuza umuntu ko geni ngo uru system twarebire in 2 weeks yes sorry ejo ni factor ya sa omchara akifeza kandi yanaheza kuyango umuftarika yanjure shonga yidini kandi Dr. Philemon Makechi waje yembize akalete shonga yidini ya Anglican Church ya jani bataka mukristo which is very bad by the way abena tinga open na just open by impression no open akana chigambo ato mutaheza umunyakatoriki yes bataka bahezo mukristo kabaje no umunyakatoriki kabaje no mukristo
usually mu politics so twinvolvinga muri izi twita psychographic characteristics zazo mu sales na marketing kugira ngo reka twari kaza muzi kuzuguruza muzi nagaza twara aho sales ari marazo kuba ko bere mu politics kandi mu ngo style witu mu fumbira witu mu so achifeza no protesta no yes achifeza no protesta abo senteze akabura structure za nyari bidara tugendere ba face yakaba generoso bamukwase bendera kunga structures tutandi cyaragombora zona zibiri nyuma yakaba I mean ya expense akazugura yagura political agents na let's say sanje kibanyi mugaba nk'umuzije abageze gukora namana yo kuba namenye cyane biro buriya abakoze abayinvestigire mu nonga ariko building ikintu cye ni chairperson wa board of trustees Metropolitan University na shashura abana scholarship na kigwino kwa abakozi izina yakoze so kwate kintu cyo cyashyuye eshaye cyo kikajwarwa kikabecha nikibanje cyukora mu nonga kandi ukirwishe na yemera na kwa ji President Museveni akashumo n'isero kuronda ka ya maramba na nasa za buramu kwashira maramba ubwoza akabanza kutera Dr. Freeman mateke yijara na akifiza yijara so akaro kandi to Frank Bera wa NRM ariyo wa independent NRM na wakababa bakaba teka umbu na inveda kushaka independent step injiri down rose kompe cyane rero uriya kubagize ngo afeza kwimike kuya abantu hati korawudu nebya speaker mu the eyes have it abantu bagamba cyane the eyes have it hati wa Museveni yashobora what he did yagira ngo naba NRM ekibara ko yari electoral commission yatekana saka calculable abantu batorana mu ndobwe uko yakonkundinja dakwatini cyane na basakoresha hejuru kandi already materials na chamshana kajirwa already mateka ya muri kirengu akaruta karagenzereje akaza no bya ateganise so akaruba akarekera abantu na president yakora statement ati mbure ngo bakabageni bibira karu akonka ibintu byo kucondoza abantu bayishahara muri yahe honorary nora president yakijyango ine nsho yokoze nubwo kujya ngo kucondoza already no regret already chacha kugarenya shakigende kinora mu shakigenderi akubone headway because the harare ya president kwiza kandi harare ya ainare mu Canada yes so ne harare yanjye nteyo msenfe because harare ni yanjye na yeta abantu na tavanzi na kora na yeta abantu kwidarari konga nino mujye mukuru president umujye mukuru biyeza derata ati nimvura ngo ibiragaru he did it in 2017 by election ya honorable Mawanda na honorable Ugogambiri Andrew Masho I was there president akagera at Masho atanaraba msendao atanashangaho abamawanda atabona bitu abantu batirubari at Masho atkanimvura ngo bazikokotere ngicyo abantu bakunda kwataho ibitoko na kwataho abantu rare kataka hoira abantu bakabagarikiro Mawanda and it's not good let me tell you it's not good obiana just kumongera mu dakike hakitu dini camp ebikonje ebibiri mu camp ya Gifeza Dr. Barimunsi nyuma niso abakiso ni chairman wa C5 na chairman movement Dr. Freeman Mateke na Bizimana Abel but Bizimana Abel is a Catholic staunch Catholic a practicing one yes and he was supporting Gifeza konka haloho ogunawe ekyatagamba haloho ruma eyarabirimu immediate after primaries ngu after the death of the late camp ya Kabageni ikagira ngo kandi ati ngo wabe na cyara tutalabaniza yarigaho ekito cyo kikamutwara obwira kandi icyo ejo sadolini ekeita tubigire ngahe bargira mu primaries abantu bakanga kugira nguwe ngo akayina yaberari ngo yagira makuru ngo she jubilated because her biggest rival had died abantu bagira ngo ngo hate kumanisa we shall rally with the person oba Mateke support warira supporting agukubo nasa kuyasemeriro mfoko mara bakoresha rukendera acho wabisiaho bakagezaho kore Mateke akagezaho fronting ngomara
kurupresinga Ruth. Ruth. ngo mushiki Ruth nga yo mirimo y'Amerika yarebe politics zitashemye yajaba yabigira wagamba onari polisi badumus nabo polisi na badumus David Bahati Minister Musasizi David Bahati Nandi Kuyeze umucara wabariho akanungu fomo umwe akanungu ari structures Jacqueline Chantuhiri yes bari bakabinje so Nandi Kuyeze konga umbe bakoze it was the disadvantage yangabaje rose aho babakajera kumuhagira konga abantu bari natango doyi bayida abantu bahuriye kintu batachukunda Tango do yakaine saidi wanyuma ya primaries yes mu generation zo bagakire na Rogers mu bayida baka campaign ko ngawikisibe so abantu bakisoro gutu bachukunda baje babanda kuza kurukuja kuza kufusinga ukande utakwenda bageze ko ndakoreka statement in fact abantu bagira ngo akufeza no yakaba badesimbira tizira bari baza kweza sultana no wanu asinga kwa asinga kabaje because nuko bakora politics zabo soro n'abantu mureba community kushangeri yonga somewhere tokamanye no kuba like bari mu community yabo separate temera kwate nakabare na leta ya Kigezi n'abafundira ibintu culture yabo bashira kite cyo bashana bashara mu rundo mwe kandi bakikiriza nabo kandi bacikora so bakoze statement ejo nyababango bayeka mu endare ikini obwire kuza kuteza kushobora ibintu by'akaru ungatango doyi nundi bahaga gushaka endare kwenda kugira ngo tubira kibuge kiri mu kirumu system nabo doya rumugabo abuba ahagire ho naturebe bije kad ko president obwire buringo nindi gateka ngwano ko romuntu ali ariho ya president nono mutina abo cyumuntu ngatango doyi nabara kutina president at least karuka kabaye kariya ka election fayo kabe kamazima bwa byari ihangariyo na primary zihangariyo no so joti kada kamwibire John arabe hoji aporo mwibire seven darachimanye bataka nakarukamo ubutamutina kamha kandi tutarwe agamana nage nabare munonga uwo kitirisa president nabatahibo bacungwira ihangeri hariho icyo mukuru w'ihanga president Museveni cyabakozesa ari kugera ngo umukazi w'umuhembe wambingo tamwarire baramu bakwetombo itera konka ko kumwarira baramu bahurra umuhembe nugunuka no aho kumushendera bagumana bagira ngo hankunka no umuhembe gube gurengere so ntendo kushabira we kitinsa president umuhembe gwambara muhito watwira twarire gunukire kirukumara umuntu urikiro ubwagira ngo nyiri kigambe ho mubijwire nakugambire cyose re nikibo mu primaries confusion yona eri kubo mu primaries ine damage eri kutaki bina kitu cya rwangisiriza even by elections wanyishema shaitano they had declared a win against him kashi ekumi 2018 ubwo bworogambo butwatetse imbere nowe kitinasa Elioda tumwesige kutwargira mu primaries ebyo byabere shemo bwirobwo tukagira umugisha twabugana we kitinsa president entebe yatweta twe nabaye betsimbere yahita nabantu bakuru bari no mugenzi makaro nabandi twena twashitama nawo kurga shamu nana gwihango ya kingori kiko shamu nana gwakasheshe kimanza ngo tukashitama for 12 full hours so hati egi presentation y'umurumunange John Tornawe yana presenting okuyana presenting nuko twa presenting ya president turi kumugambira uburemezi n'uburofa ubwabiri mu primaries so ni ntekateka ngo owe kitinsa president mwene kinanye kanje gambe nka senior citizen owe kitinsa president oyo sereno tunga complaints nkezo nanisha batakagira mukaruka genero kugire statement iwakora iri kubasa kuhereza abanyayuganda amatsiko ngo primary ze kibenkize letera ubwo buremezi cyarugaho hati
kisoro nyo myaka inakorereyo mwaka gumwe necweka gunamazireyo nakugira ngo n'ahantu aho inabempurira ninyekunda kandi aho inarigire nabakigira ngo ayibambe ngo mwana witu kada yagenda now ekinanyenda kureta no kugira ngo ubu madamu Kabagenyi asinga the late Sarah Mateke ni ejo season 2016 nka ubwo nubona abene inkorre hazaba amutereye bakabari y'abanyakisoro yasinga banyitegereza nabezere kugarraho Sarah nabo bakabari y'abanyakisoro nabo yagira ata yasinga meaning to say tobasa kusinga karuru ka kisoro utaterirwa abakristo n'abakristayo kugira benja hari yabo no kugira ata no kurabo necha mazima takubara ba leta munkebyo banyitegereza nambwenu hati murumunanje ogo wa anti no horoya nagamba ati ateke dini atikebembezi bwo kitinda sa Filimon Mateke konka akaruruka honare bukwizera kakaheru cyaka by election wagahungu haruho ayibayatsire motoka y'umufave barahuri ebi yabe nageza gukora nabyo bikaba bitagizire ki so hata aho noreba hagira abazo mu extreme bakamabikirga nabo babuza ngo aho habaho ki bakuchecking now soro oli nyuma no oli mukuru w'abakristayo edi kwizera kada mchunguzi nanyo ndo mukristayo cyache yanje ekatandika ali congratulating candidates because Church of Uganda officially congratulating it. I'm only congratulating. It has never been congratulated the president. Church of Uganda headquarters. Anyway, statement came. Yes, saturarebe ekimanyise dorebe kikwenda kugambira. Anyway, obuntari mugambirizi wa province ya Church of Uganda nimbaso butaraka kushoborokerwa ekireteire bakore ekyo. Konka ekindi kwenda ngumbagambire. Hariho religious leaders abakuzo mu extreme abakorenze no kireba because that for instance wangira ngo oguno mfather na oguno mwahure konkar directly involved hata na kindi kintu kiteko kujunira tikirungi bueno ombemwe ebimuri munanje ogo anti yashobora wekitinsa Filimon Mateke ekinko basa kora nkasamare no kugira ngo omutware Mateke ohiro bachaba kubasa kura batari kumwena nk'umuntu majority nibamwikiririzamo at 90 bamwikiririzamo hata hakabaho mistake emwe eyinarebere nkamanya ngfrag dera yaza kusingwa obe wakirebe yes hata kuyahereze munyanyazi honorable Rose Kabagenyi kuyarira atungire frag hati omucelebrating primaries bakonsere dongo byamani bayeshongore cyeshongoro ekiri kugira ngo Mateke wahemuka ngo kandi washwara bakeshongora kimwe batari kuremura yes ahamizi indaro bwa clip obwo mbwinaha naho niho namanyire ngo basimure cyumpi cyegwejegize because tokubasa kweshongora ngo Mateke wahemuka omuri kisoro urukwenda yakaruru then urukwenda yakaruru okaza ho kamugamba ebyo bukamweshongorotyo urukoreka ngo wagirota ngo wamusinga kandi hakiri step ki endijo now no nature natural be that we have to demystify that ebi bintu nebisokorwa for some time konka nibishubira inyoni ndikakasisi konka reka nyona yangu tigo hakansinga bya kandi I am not really ndi har still on the same matter itwe kasese tayiro muntu abenekerezwa kwesimba na kiyongo mparemariza obwabero yoreka intentions akajyo mu yellow book barari abariya the lakes of Kabanyoro the abanda bana bakajya na heru nabanda bakabura bakomana bari kiyonga obwabero yoleninga nawe okano mamshu wadina ajya kusinga but for now careers abantu is free nabo ababembekera mbekerizo mu kiyonga Uwenka he has lost twice even after eliminate but primaries akanaija an opposite primaries ainari achiza nanka musinga ubwo kugamba urujunguru umunyingo waswire saropend onare owira no buheka kiyonga akaye declaringa
aha radio ya UBC yo muri Kasese saa mukaga zihangu general election ayideclaringa wenga aiza radio agamba ko kwamaze kusinga gabo saa mukaga tuzanu 1 tuzanu 6 obwira mukaka byarema so nebe amateke mu mujyo mugamba no it's a matter of time konka it is different icyo cyari nagambe kikubera different kanki kugambere obu madamu honarebo kabagenye yasingo derete sara mateke tukujya ngumuze mateke akataro akaro konka hatari mweza provocation situation yabereho bwirobwo ekane yoreka nguhe nuko batayetegereza sara nicyo bayendera kutera roha yakuringa yakiragaho washanga utcyabaho bashita maze family bayikora kariyoga kabo umukugaruka yija are popular nonye tegereza batabona university bakora ibindiringi nawe konkeke cyo kwemereraho okashoka muzeyo orukumu mateke omuri kisoro kikakitara mwana mugambo w'ikitinza president obwazayi owekitinza president kuyashyikireyo nangwa hatuwanyuritse hariho wanagamba statement okuyaye nk'uko mushango mukuru gucomusya obwire obwo kitinisa Arsi Kaboyo yatunga faraga ya Kiruhura ayitsimbere na wekitinisa Nyonsi abona ito tukant hagera faraga beyara mbwenu kuyahika Kiruhura aha district aha headquarters wekitinisa president yajya ataba bombe nabishiki banje mbwenu wekitinisa Ursania kuyasinga Beatrice twayetomboita twazo wa president yatweta nangwa kandi tukatuzaye ngo tuhegema tukantu habaza yatweta atumbwije turenyetegereze twahikaho rero twagamba butaka bwakora hatwiyahereze wakakora statement emweyonga yagira ati nyonke jana ashanga ingabo zirinke atanashobora kwihamwa abagurise ahatsagara yaza kutwegese byentungu taragarise kora comment ndijo abaye inekiniga but no look here kanko gambere asta bona nabantera I have no problem look here kiri someone zikaria no I don't mind nyoni nya obwana ogambe cyo nampona mbere nani nkimanya tukijya ngo natene cyo gamba now ekinkwe na ngutebe clear ahanshongeji hati ekizubutu president Museveni kuza Kisoro wakashene kuzayi nakurataragireyo kikakita kugera makuru konga ko yagire kikagagera wait John Borekere that's what you think Museveni has not stepped we have one John wait Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Tena mwamu nugura kwanje ngwanyo akamaramu otali rwano ro munugura weza to munugura okojero munugura nawe wakagenda ushaniyo munugura tunywe tuhamize abo kuba gwine waka wagunywa notere era jigwa ba UNPS ni kukogwa ba Boss Clinics and Teleke ya massage services wari kwenda kushubura geresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nange ya 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nywa munugura gukutamise bindi byona Sawa sawa. abanyambarara isaka busenyi tungamo kabare izingiro na Uganda yona Alpha Music Entertainment tubaretera impaka y'umwaka T-Paul live in concert
ebiri 16 yo 11 a University y'Imbarara ofutamu n'umutwaro gonka VIP emitwaro 3 gold table emitwaro 5 platinum table miliyoni 1 ishokangwa sendekerizwa besongozi nyamwinji okuruka mu ihanga lyona ibi byona bisagikibwe Pepsi DBC Events Movit Beijing Real Estate Nashspring MTN Momo akutonaje emyeze 3 ekiki go wangula nsasula emyeze 3 nempangula hey Abaye, kubatachi. Chitufu we nsasula emyeze 3 mpangula chitufu gwe subscribinga emyeze 3 ku package yona gyoyagala obafuna Azam TV osasula emyeze 3 olwana wefunira omukisa ogutabanga wo ogw'okuwangula ebirabo ne Azam TV ate si tutoka osobola okwetagulira ovawune free subscription eya Azam TV kusana ekirabo semalabu miliyoni 2 mu cash bedu nkugambye miliyoni 2 kati no tulinda weyongerero ku family ya Azam TV ovimbe ng'omulodi okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 mwenda noti obakyalira amaduuka gaffe agakuliranye. Azam TV, entertainment for everybody. Sky TV, irakari abantu. Now, Sky TV irakari abantu twagaruka andi turi mu program y'itishingiro tuganira akaruka kisoro ekibuzo kiri ya screen yawe ncyango akaruka kisoro nikegesa ki ahabye bendera ya NRM mu studios nyine Kada Mchunguzi Geoffrey nyine tunawe John nyine tumusime Apollo hamwe na Kakuri Yasin yakirwa kwisha mu studios mu program Kada banzomana yo ka submission kawe then turi kwakira Yasin kuramsi nebare mno information yanjye twajumuha now information yanjye twajya Kada yaje but baro informing away nani kugera ngo wherever the president has not stepped on by elections at time we have won without any hassle in Songora South Nikasese Taragiri akatayi na band twasinga kurungi muno in wa edikwiza in kisoro ngi bufumbera hakali na band twasinga very well haire kind of by elections on Kanazi and in the eastern wherever president heine abantu abakumfora project kumuri yose abali hagati ya plot 10 na plot 12 that is Chadon Road a secretariat and electoral commission ahagata ubuzibu n'uburi kubo sindikayo a genuine person Al Kada atakwenda kuja sente za NRM a person of Majegere Karba resident nzirigayo and for me I'm not saying president hakujenda na jai na kaso no because hine na handa hajira Kasinga Amina Kasinga but wherever Nabanja has headed our people she has come back John anyway ejene analysis yawe konka Kada John think kuza kutana na umunonga Nabanja ebitukura ngo kuba kumuha sente mzee kwa kumuha sente azukora isomo mu kwa kuri ugura nagura mpaka NRM singa ngwena banye sente takuriya ngwena agaba ngoma sente nguramuza kibanza dore aba kuma sente zananga abanza kuramuza yindi anyway mbene chiko asa confirming umukaru umba election ya kisoro ya wakaruruko w'itinsa edkwizera niyo mwe umbaye betsire ku beefing up security system ukutera abantu no checho ne cyawe now ekindi shuwa ekyo kugira ngo kitinisa prime minister nabanja ngo nabasagura ubururu ekyo tukirumu konke ekindi very sure eki waki yatugambire tushitamana we what I can clearly say here akajya tumurebe kingu genuinely candidate Yasin that was her statement genuinely reba candidate yajaraka Yasin that was her statement koreka chikwa na gambira John ni kimwe owekitinisa president nkoro kutunga intelligence yihangariye ayinorsa rwo kutuma umuntu narkwegirayo okugira embero kweri ecyakubasa kuretera embereyo
yagishuga yarebana icyetengesa ngo wabe nuwe yazayo nazayo kandi nakikora nta mwene nyenda kora clear statement owe kitiza president taruzi yire karuruka kisoro I want to be clear why one on primaries aba group ewe kitina samateke barmuna structures za NRM barmuna leaders including area MP umukuru byebezo ijuka muri bakaruka muzei arukugera atabwa independent kikani cyo kikakere very clear nango kwegira akashemeye kuba yabayigiriye kikaba kirungi because ekaye ngo kwajya ngunyarikate hwarwari ekaye keri umurwari kandi ko yayegirayo yabacureza yagira ngo leta kisorotoka and kisorotoka thank you akantu kamwe konka kananyenda gukora observation yes nako kugira ngo hariho statement ya John ahinikiriza nayo nka 95% naho kugira ngo twina abarehehi na muzeyi abarehehi na president abakumanya kusuffocatinga other serious cadres intention ibine tinkagimanya konka akaruru ka kisoro mu primaries kubataraka kozeremu kurunogira ngo uwo kitinisa munyanya zeroze kabagenyi akasinga genuine hatagizara bakoramo kurari frage beneza kusinga konka hakiriyo bariya abakorera at for instance nangoke ko nakwenda kosa the same methodology muri munanje John yanakosa kurunogira ngo umukuru tango doi doctor ngo nagoma kampara nabariya bari ground bakakora independently nabo kikatere different results konka obujunde bwo primaries bwa butarigireho there is a problem Tata seconds yakireka kuri that's no kandi no clearing kada yagira ngo bakamuto by election ya Edu Kwizera purposely to beefing up security kwa ko yaje clear in the same statement ya jangwa kashitamo meeting prime minister yamgira ngo tureke musuwa kane kwa ndero muyasi na akagera ngo genuinely highlight that umuga gwawe iyo gwawe ize ku beefing up security ukagura gwa nano waho ziturete kwa ngane kwa ndero muyasi tumaze kusigara kavuga nyomushaza kuba ramporsa ni kikugaruka natunga okumayisa kugira ngo ninga nyombasa robarite nimbasa kagaruka mu briefly baka ninyiruka I was in Busanza ahaboda ya Congo na Kisoro national Uganda ababere nibenda kurga Congo kwija mu Uganda kugira bakora tabaratungire mu reason bakajya ngo kada ukakora Uganda check they nkemeraho nangwa na opponent yasingiraho konka ababere baza kurga buseri tabarakoze cyo bayibashemiye gukora kandi akarukarga mu konka kada ukongera hari Apple umugomari abibyo kwerinda muba mwine interesting kandi twenere masinga kanyangwe byo kwerinda byo kureba ngo umukatera taba mu kwitana taba mu nambwe nkorano ijuka nabanja kana bashabaki bari kikugamba of course nabanja kaizere campaign ngira pati then yabashaba ngo murebe ngo yagera ngo konka turebe ngo ecyakorwa habaho genuineness and in fact kanko gambere moderator what I remember okuma kurenga uteno wiba mugenzuwe none tugereza kikaretera owasingere yasinga hatabere mu confusion hatabere na complaints the final one wajangwa tugukumanyisa ko kumanyisa ngo chairman Abel Bizimana Zurupai is not a Catholic no wa SDA no wa Advent sako njana ko twakatereza kuje twantuganira yasi nabantu batwerenda musyo obare ndekasa program amazina ukakuri esini director w'ishitongore cha Code Uganda nje chukuletera kwidarete John le kori yaramusi okay I'm sorry Africa Council Committee kazo district umukora Saturday no is that the reason nanye ni cyari you work on Saturday nanye na action sasa ukichelewa hadi district ya aza kuna nisha kucharo kashaka ushande mahanda ina lemesha mahanda ina hake na kugira mahanda yindi ko kana biyo ndesha shebezo mugesho nakora nsine ter
unayetonora ukatambura kilometers nyinshi nshara inaraba nashanga y'amashanyarazi kimwe cyarashobora hariya nari mu basika wareba aha no cyaro nonga dipu warebe no gutawura buce warebe nashanga y'amashanyarazi ninga wayazaza mu yasimwe nakuzo wawe saka kubiza so ekibiri kisoro yuwe ngo waragira mu primaries ukaraga muno utaka mutubara kutwayize ngoko abantu bacwirimo orebere ekibiri kisoro basingire bendera hands down umukaruru aka primaries rose kabageni akakiza kifezo ururu nkarunana umukaruru Rusandra na bono aha 744 umukaruru akabona akifeza yakiza rose kabageni ururu kwimure 15 bena nsabura musanga now in 2 weeks umuntu nagira atabwene ngo ururu 15 iyo wabo mucirize just runana we bari umutekano sa program babare no kumpa umugisha ku gamba ha topic nemwe aha bironda pate eiturukunda munonga kandi tajiro bwire bwinji ebyeki akaruka kasoro shibire cyo busasa munonga yanari mpate kuruzinga aha kuba niyo turebere ba ministers abo kurenga bashatu bari mu karurako niyo turebere ba directors ba NRM mba kurenga batanu bari mu nabanda bari konka hariho nshonga aha bwenshi ba election z'umwe tuzobizinga akatukaruzinga dokoro twaruzinga serere atanahata student umwe student wa mabana areas so kuchukubaho ombyaro twashitari chirungi konkara nshongeze kukireta yenda kwicerezana na bagenzi banje bamwe bari yaha aba muri Katana ho nabo enari mu kapate ine binte bitine kongera kutera mutoce bine kwinuka twabana twenda umuzamu tuterinde icyo kureberaho akaruka NRM abanta binji abo kundana pate munonga kwako wire w'ubururu bajere bitekateko byinji baronda okuba kubasa ku torarge mpato kesi mbunchi bine cinda kwati cawe konkomanya ngo kwa horo kuza hari ukurumira akaruru ko mugongo akanubutwabire mutukenda ecakaresere kakuryo kwibwa kwa karuru kwabe kuryo mu box ukwabe kurengesera izo mpate ya NRM konka no mugongo ahitwagire hati cyo cubire wasi kusinge cyabe kiri mu kabox memba wa parliament nabasa kuba naronda karuru kumara imyezi nk'eshatu bari mu campaign konko mamboazi no chimanya ngo akaruru ka NRM aka memba wa parliament no wa kubundi umudacika 20 zonka no sinzira mninga bakusindira in only 20 minutes nakatandika shahina yina necweka nakabo ota kandi okaronze kandi antu bakakwire okaronzire otambire myeze 3 tkakwenda kumanya y'umuntu wacererwa na yeshera tkakwenda kumanya waturo wacererwa mu mburo bakataho within 20 minutes akarurukaho ejo ni challenge ya mani akagutaho hato kuba yinamana aho nakoresa mani ubwona kwa kuryo ku okucwecereza cyangwa kucwecereza within 10 minutes nabasa kuchukora konkarabi kandi no kujya nkatuzo muri Nigeria niyo yabanimo ejo neshonga ya kabiri by elections nkezi ito twire turabakanda bayina obwire buringo abantu batu n'itarinzire bakanda mucunzi konka yenari munekera kuturenze ya misho mu bintu nkebi yet aha ground ntumanya munonge biriho kusinga bakwanandura higura agakorwa kampani by elections okubaganya ba nshoto n'ikigambo cy'uruganda umunyankora wenshi wasa ko baciha kushenda twine abo kushenda pati kujohereza ground konka batakubasa kushenda bateza bakamu kandi kigarike
tuyina abantu abo kushendashenda President Museveni kambi nuko nacikora bakamuyaho na party leaders bakamuyaho funding bakamuyaho cyo bakumuyaho cyo umuringo gwona zakuronda karo konka batakubasa kushendashenda bateza wakaru abaground konka babasa kuija bakampinga ahantu for 2 weeks banywe bari umwanya murungi onure that hat for example nonda kunjira mu karojaza umurindwa nabasa gukora cyabateza wakaru rwaciso I'm giving an example because the SEC members bakurenga batanu bari mu karu rwaciso strategist what do you expect the strategist na hamagizi hati omwe yagambe cyo ukabagumana ugahaga kanga kora rero nabwo nikigumizamo omwe yagambe cyo kurebera cyane banki abatezi bakarura ba rokoza bita butuye nabo tubacenda bahiba amagizi bobo nkabinda amagizi nobwe agamagezi ago kwije go nakaruho ngabasa kihira bucyo so nabanje cyo mutani cyane aroko nabantu baburijo shizroko akine nakana nabantu baburijo abantu baburijo nakwatagana nabo namujebi so twanu twenda mwe binte mwe kubihaho tuyine kubanza kutemaho timu ya Kampala kugitamwa amani minji munonga ngo niye kubasa kuteza karuka kabari niye kubasa kuteza karuka cyuhura niye kubasa kuteza karuka kashonje oraba kinete katekejo na President Museveni oturukunda munonga chairman wa party kwara kubasa kuba kinete kateka yo kugira ngo abantu 20 kuruga Kampala bakakampinga omurikazo district ngo nishireta rero narimo buhanguzi batakumana runyango ntabwo giyo kaneshizo buri umurwero by election iyo mukazi Richard Todonga kazayo akagamba bakumuvunura kugabana duriya bicweka batina twine nanga ubwo mu kisoro tubetine seninde tubetine mulindwa tubetine all of them nshonga ya kabiri solo aitwa ruzinjira karuru aitwa tandikira kuruzinga karuru no NRM secretariat ya appointinga vice chairman wa NRM leading campaigns ndikuyezi yes ije kabiri sign ya NRM kuruzinga karuru mu kisoro nyine katkomweto atumukazi eshahe hati omambowazi twena tuinamaka wareba hijo rutararwa manu munonga hatakije abahiba amageze bakagira ngo hati yonyine ka iwe katube tutiro mu safe house tureto mukazi hato mukazi wo gabanza controlling ekizube kirega adumire tugende wabo inobwenje mu safe house aho kubori notekwa kumanya ngo wo rutararwa ataho mukayawe either wakamageze ago nandakungura mukazi wawe otakafi habo kuba niwe mukama weka ekitwabe tuyine kubanza gukora kaba kuryo kubanza tuyine kwiciriza tuyine kutandika kwiciriza omubantu becweka structures za NRM mugashogwazo gwazitireho firmo mateke kware ya tarizo kwanda tumye okutaza kwe nabayine nshonga abanyankore bine fumu ngwerisho ry'umukuru aho kwiragura ntwakujira hata akureba ntukira kwenda kwiciriza munongo mukoresa umuhando gundi kusingo kubanza kurukiza inshonga z'abantu pate tukine that challenge ekitwaterireho pate structures zo mu NRM no kugira ngo umuntu mo gwanuguza kwija gukorwa umwamikanda mu cyumuze yetse hari yaha region ahambara hari nabari kubasa kurabara ngo bari yaha ground mu structures ezo bakamukorera umuntu so tukaba tugabo kubanza kurukiza inshonga ahabo kuba mateke oyihireho cyo kuba chairman wa NRM mu Rukisoro akarisha wo mugenzo warije mu karuro wo hangayire mu magara games so akarura ko kaza mu hare habire mu challenges tukantujya kushitamana kapate takagire muri yo natujya twonka shi eje bendera habwa cy'abantu bajira urwanje ruhango tureka kutwazaho amani so nyoni ngira ngo tuyicirizo NRM structures tuziherezo ubushobozi na wakwata facilitation yo kwenda kwata oketa abachairman ba NRM bamagombora oketa bemuruka oketa ba LC1 okabato mu rukiko kaba briefing bakazaha ground no basinga se ninde na Rogers honga kanosha tukureta se ninde bareta Todongo
bo baba batine differences mu community because nawe chairman wa movement w'urugamba chairman w'City na MP aine abakumuhagera aine abatakumuhagera so mbaba tari a little bit partisan ababa chweka konka no ari strong point muri munange yagamba eyo kuteka public kugitegereza weje tine rubaru obwire wo kukirwa chairman wa movement washikirwa vice we uriya wa sideline kashi impact yiko ya imike notora those miscalculations are unaccord for but second ndo tagarishira wa yasi ningira ngo naho nyo tizo kubereminga mu pati cyo kugira ngo oli ya sanko ya karakasa because the moment you support independent constitution yite negera ngo rero no tatobana rimo hat kandi security so kugije kagira ngo hatugambi hata abachama nabo ko bine said norara no tuletera ubuzima hati ni ngo wanyo turuhura wachuruhura wachuruhura leo mukaruru kandi halo kandi bitakana atwite atondandira atutegirizi so just okahoro ngati ali Cesar mukaruru ati mwana wataro atondandira kaga ati Yo chama no apate kandi de Cesar yasina zako njiro Doni jua kabisa gama. Hadi sina chimanya na basi boro kubire kurangera akaruru cha kabiri bana rofrido message taine yalangu ngiye mwana is very respectful man no yari gatagamba ibara y'umuntu takagamba no nakamba ibara y'umuntu witoka jangu ni Cesar kandi wi Cesar ondo agamba byo ni chichi hembe tukaraza ne ujya muri ni Cesar ecina ni impero kana choma mbowazi no buntu bura kandi naka kuwabuza ubwo wija bwanyu muteka teka ngo taine rubaje iyo abwacu no teka teka ngo ababi nabo bakwagira bo tubine mu gasho kusinga otino woyi ababi n'abantu tabi no red nabo bakwagira kandi bamanya ngo bina abantu iyo abwacu amasikono gato muri yoriyo wija hati wotine no warukumanya nensho maze cyo gatakuzumanya cyamwe echenare mutwine kwetandara pate enarimo elections ezo kureba zirgira hakubanka nka karuka pate kabanka karuka general elections already abantu abakuru mbibina abo kutwebembera nubahagira abantu tucyo no primaries konga yishko primaries nubagira ngo twenda tugabayina ari mutwemera abantu barodemo kongo shanga ngo babantu abo kubacira bo mpate bo hina baba bazire bat already mukiriyo mu primaries konga no mugongo rubajama secretariat members ba deki already mbabini bo bacuze indire side nakaruka takazire kata hatoreba ngo karuka enari mukabura karinka kaburu umuho MP to chairman wa enari mu constituency yagira ngo twena abantu yasino takarigire ruguru rwebembezi wakwate bendera hatubona kuyama yasino takarigire ruguru abantu abakurugera rwabo I have so many issues with them but hata now tugenda bagamba aho kubena by election tukoki obwe kubeta by election abakumenegingo bururu wito hanso kunoba ni secretariat ndabito ba nseninde neda tubito bakuryo are they better are they clean no rere nga John kachekache John na karoka chao haro constant bare baba bize they can be clear bare chere man ko dorebe hate cyo no gamba umugurusi w'ikigofira wa Kamenge bakweta time yayohereza message nagikoreka we yajya solution no kuyihutango etaro mubazi ugikamba kara hati iwareba confusion eri kuba mu primaries ahi yayishira kakwata nenkoni nabo confusion hati public buza ngo president icyo takireba ndishwa ngo nakireba nanye tegereza nicyo nagerera ngo umuhembe gumuramu hatugurengize nkone kuba tango icyo message yo mwana kande yaturetera ubwo nabone ntekatekaye ko ngatango do ino muntu twosirentore no bururu bwa district aha district level and sub county level enari mune butabangura without tango do who is the head of that system head of electoral commission no ya NRM nyenda kubuza John nakorana baye nyenda kubuza John
nyenda kubuza John mbuze na Apollo na stakes tukuba twino mu karuru ka Uganda, especially entebe ya member of parliament, entebe ya chairman of district. No jangu hari umuntu owa kwa chairman of electoral commission ya NRM aka withstanding these pressures na temptations za send aka delivering akaruka free and fair okwitori hangariona. Is it possible go muntu ina hari mu Uganda? Why not? Hati nyowe nkakora wituku nduzani mpira ya mashomero yibyara noteza karuka mazima bukanga nokateza maugora nokateza nyabushozi bavine kigambo buri kutsinga twavugira ngo tugenderire ngo refari no kandi batusingira twire goro mukaga ngo refari so alumni aba politicians mu Uganda batakwenda kwikereza defeat both in the NRM and in the opposition. Number 2, okwesimba independent kuberenka appeal norobo kuluzingo musango mukoti ya hansi obo kujuro kajya omukoti yihiguroho ogumo ine that hope even if you are going to lose anyway konka nogumo ine some glimpse of hope umanya ngo ntaso kugira cyabo. Now omuntu yaba politician kumusinga omu primary akanga kwitwa independent nabake umuntu actually na Rose Kabagenge is one of them abo kuba bakamusinga incumbent omu primaries and he didn't come independent in 2021 bakamusinga 2020 omu primaries 2021 tarisi independent yale kasara yagumza now ekibuzo cyawe kitakashiraho nyoni nyenda gutusere solution ibiri. Solution number 1 no total overhaul electoral commission akachikwa kwa kuteza ururu kubanza kakarga hakajaha kandi nako tukarora nikakora kata because different people can give different results. Tango Doi has become a mess wherever he has been involved. Kandi nicho kurora constituencies where we had a genuine flag bearer akasingo opposition hakagire cyabo ngo muri Soroti East na hand obutugaraka ntusinga tutagizero primaries omuri Kasese nurora turagarikira mu primaries za NRM okoto byasingira ajana tukagarikira mu tugaruka mu twasinga wherever we have not gone back to those issues. So number 1 Tango Doi. Number 2 nukwebuza tukore universal adult suffrage for this party tukore tugarike obuturagikora ebe yo mugongo ebe ya ballot box ebe halo abantu abaliyo bagamba including Frank Tumwebaze mboine yesterday hakaburuka kisoro nawo benagamba hagizire ngo abantu tugume ngupate egume ikiriza kufildinga more than one candidate in a general election nguzena abantu bachuzinge among those abandi bagera kandi echo na chenda no yikibare east narabe nagamba konka bwana John kwa kunkize second emwe hariho just kamweka just second kamwe hariho question yori no dodging inanje ngo nanye gitere mu katoki kake obo kitine sa Patrick mama mbabazi aba secretary general kuyarigereho abantu bakangara na washangu tenur ko basa kuzakakora hazaho munyanya yakora aharigireyo hazaho ondijo hato utwine hazaho muruma no gutwine but the country umkwate na mobilization they are doing it twina abantu abaroha bakabasa gukora ibintu batakoreteje confusion. Yes, but you see so tumebaza tense that's an interesting proposal yeah what is it ngo general election fildinge candidate owakurenga hariyo mu NRM habo kuba uwe pointiye shikore na shibare isi pointiye negera ngo because no rato mchiba omu kisoro twine injustices emurundi ebiri the loser any injustices mbeyo na the winner injustices mbeyo injustice mbeyo ali mu parliament ni bara ya independent kandi NRM hamutuma na gutyo you did your manyanga I came independent abantu gambe but I'm in parliament as an independent not at my own wish konka na loser najera the party showed everybody that they had two candidates yet I was only one. I participated in an election, I won it, I was declared by the party. If the party thought I had problems, they should have withheld the results and maybe redone the process. So norango halo injustices on kulubona bagumeronga flag bearer cyakuyambire omuntu omwe kurugam kana guma independent NRM but the danger is that na aba haloho kandi ondo wakasatu oppositional strong imo babiri kuba mbogana neza nabaho turi mu program itishengero ask TV rekikana 34 izahengura muri shayitanu zakasheshe
ikibuzo kiri ya screen yawe tugira ngo akaruru ka Kisoro ni kegesa ki abiye bendera ya NRM and Boaz wa Mongolia twine Kada Mchunguzi Geoffrey twine Turinawe John twine Apollo Tumusime twine Kakuri Yasine twine aba Ekaya hotel jineshangwa ka mukuzi opposite na Divine Mercy Hospital hihi na shayi cyakaceka so Ekaya hotel na hotel nungi bine gardens aho korera mukoro bine bara yo murembe bine kiyungu kitakucinga ahabwa breakfast lunch hamwe na supper kandi bine uburaro burungi bine aho kwemereza motoka na parking space bine nibyo kurinda Ekaya Crescent Hotel mbo kuturebera mu program y'ishengero mukashishikirizo Apollo yes ko mera bareba ekibire Kisoro now no ho ine bugabe kugamba with bravado this was worth it, this was good. Hata noreba mwambo wazi discussion ya abayonga kama ni Uganda NRM kininke kitari kibiri injara nizi na no kuja mu bintu it's just a registered party kuba democracy by very expensive mwani ni kujinvestinga now bwanyuma y'imyaka 38 babatakubasa kutebeka nasakaro kabo kabantu ka district team omuntu arahiguriye ikintu oba kwikangira ubona bakute urukutera ndurore batera President Museveni nduru ngo abinje tango ndoyi manyangu senindi manyangu hajati muzia namya rogo ONC kuba kutunga issues namya rutinize mbambinga shana baye mukembo bata kumwenda secretariat ile issues na namya akabatwara humo mobilization na bona ko kutunga issues bikangira President Museveni cyo mayisa President Museveni nubo bwira byamara institution age agereke kore mirimo yayo empowering mu structures zayo basi tibega sene tukujya mu ruki cyone kandi byanagamba nango batsingire shema twikanga twaza President Museveni manyango bagire bandi obiba wengwa yakanga ya shomrat kuza position ya zona yazanjura yazita tire bakora ati hata no bintu biyambwa nero tafire kuba msinzire ya dahesha karibisha kichesha yaiza kwesi mabeni echa ibo jone cha ngo no kugira ngo tari hizo bona rumu ere enare mu ngashaka mu enare mu era kura tire bintu n'uro constitution buriye no zitaro bantu bakora icyo bakora umwengere yawo umuntu ngo ushaka style nayo no nchereza ka information kacheshi ejesha nati ndio barukoza sakta constitution na rule of law ibyo bakakwasara abantu no mbona ko cyo President Museveni nashtama of course ubwo yabona kwende ko shende muhereza agogwa musasari mishango abamwenda memba kirekiro mukoti abamwenda mbata rumana ibyo nabaramuzibona bago bategereje ngo Museveni nazagamba cyari yeki no muramuzo ko kwashitanye mu ntebe atakashomere judgment nabaza teka ko kasheje judgment naza kushoma neza kushomera President Museveni gatera mushemeze so abwanyuma imyaka 38 twachini hanga turukuru twara tutiyo tukubasa kushabenjiri amashita utagajireba tubakubasa kutebekana sakaru ko businje nabona karatubwo imwe bakwenda kureta alternative aho kambe mutine kandi ito muri Kisoro narumbe mwine narabo opposition bari abwitwihirizo no these ones are very intelligent people to so kujyo mukaruru ukatabu no I'm answering for his behalf here adeni bakongere minati spend 3 million on nomination and you don't even have agents no I am supporting him because that district had 322 polling stations. Allow him to give his answer. No, let me answer for him now. 322 polling stations. Kubo yayo bururu Rwanda. Invalid bukaba 10 atano na mukaga. O invalid bukachero Rwanda ni chabanisha ngo polling station here 2.6 votes. So to spending 3 million to get 2 votes at a polling station. They are intelligent people. They are very good. Fine. How come them didn't candidate? Yes, no. That's why I vetted both of them. Oh, okay. I'm sorry. General election is a will. It should be needed to confronting members of parliament in the national library. I was a man holding a flag for Nyabushuzi. Born above. All of them.
fine akaruru akakisoro tutebekanise kana birebetebekanise bagire mtu wabayeho kubakozere so it is okay you are delivered to washa kutebekanise mwenda na Sara Fermi bataho structure nayo structures tu kandi abantu bari bakora mobilization umuriko kuto kugenda hasi no kushobesa abantu kugira ngo betegereze iyo utegeke bwenu ikinani nyenda kugamba ndi kwenda kwendera NRM akaruru kagiremere akaruko kuzakora initiative cyo bavuza John ko kagiremere katwarwa baye ari kandi abuyikeza ngo NRM ruzingire nakakuri ari yakoto mu NRM ruzingire kigira hayemereye hato ukatwira ibiki so cyakareka kuru yasine na John ko arajya mu musebe na garaka yisimbe agumize nacyo no kukizana nawe NRM basa kuronda umuntu icyo bavuza John wako basa kustebeka isakaruru ombichuka akawize standing pressure this zone yes who you know John I don't know you see no and I'm agreeing with you allow him finish nyanazo akada but noreba ati noreba factors eziyo mu karuru kandi ibyo of course NRM na repeat museveni no babigiremo aro factors nk'ibiri no basa kuronda karuru popular vote ngaya kurongo je naronda karuruke kandi abantu baje kwakaruru twakaronda tukine twenda kakwereza kunga karura ko kuza kugira ngo ka transferring kurugiro kuba kwenda kakwereza kaze ha ballot kaza declaration form na kurga declaration form na nuriya karanzira hariya icyo kiri different tubirebera muri nyabushozi tubirebera muri mawugora twabireba ubukanga isingiro twareba rwambaraha nanga ukitisaga barano bakamurangira abayina ari bamurangiye yarabo mukamuri ka district abantu bakamamanya bakamutegereza hewe nango kuyara bara yatorrayo neje shataga so ekintu cyo bindi cy'abantu yes ndare teyine capacity yo kwega nsaka just yes please okay bijya kuba binyebere nyo no tuza abahandije yasine ndaka cyumugwa nista kandi konkashamiye kuba yayizire nebi bati ndakeberu eberekere omwabe no hinguza ngo karuruka ina mu primary zikaba ko mugongo uyu mushomese bamba ka experiment hari kibeta control mbaze kujikuya kwenda kwaka twaraza tomuro mukebuza karuraka kaho yasina keto mwitata banje ba evidence abatera karubona bataye hati umukarura kabona no basakuza wa magistrate mushabe recount hati mu primary zanyu mu tumatira mu provision kugira ngo tubasaga kamuntu bari akaruko mugongo mugamu katiro now hati actually akaruru ko mugongo nyonyije uko kaza kutandika umbaye ba advocating nkabihunkandumu reason hati ngenda kigitene cya murumunanje ugo wa anti ahia nagamba ngo umena arimo mango harimo confusion the truth is nyarka tewarware NRM no maspati actually in most cases waheza je primaries no waheza general elections na handi now the truth is amazima garungu akaruru ko mugongo kubara bagera ngo umucunguzo ino bururu 10 ngo turna we ino bururu 12 ngo anti yahe bururu 10 nibacyandika kibakiriyaho konga bakagomborera bakajya ngo mucunguzi yahe ino 12 birobwire bwa John kandi wazihayo nabwo kiri kwimukano kireba nonye tegereza so kakareta winkizo namwe nyenda kubera amazuma ubu kabanza kakakanga amamanzi minja karurako ukote ni cyo rukhindura wanyitegereza hatariho nkaha aho guyana hagamba umwana kuba batera rayini etorore garke jete garke garkayo nubwo ko ryo munyabuzari wuriya nurangirira ki so akaruru ko mugongo akakara imase nakaruru karungi because tokashereka abakurenga bakakiba mu kikora bata borekere awukiba ninka kiyasini yagamba oriya wareba haba baruho akaba manipulating naba yakatwara wanyitegereza nawe kangarikiye mu kintu cya kisoro egandire kado kwetegereza
yes akaruko mugongo tuyikirizana ngo tutere no hakwaraho 20 yes umudakika abiri tutera ntweza yes akebox tutera mpaka sha 10 yes natana kandi harimo takuza muna ballot staffing ako mugongo buri omwe na agent tuba kugera ngo batwara twaba 50 ngwimwe mwaba 10 rero ngo rukandika yangera ngo uzaba nshanze so wajya wisore gambere so sore gambere egambere eta wait sore gambere eta ababeire bari abo opposition ubona behire zuru yes zero ni maisa zero kugira ngo 02 01 03 0 what ejo niki negomero zero now wakwata obururu bwa abasingiro mwe nara emwe bintu basikankurane ebendera wabwita okatom percentage orukwema ahabururu 16 orwabatsigara bona gatone invalid bakireba nobo gita mu invalid ubona kisoro neba aba NRM ababeshi bakusiba bajwire yera gukora ni mutera hariya na screen nibashya 99.98 nonye tegereza ekiri kumanyisa ngu kandi hata abo opposition tubasa celebrating ngo basingire abwenki ni nyangu kisore gambere mbere ni typing conversation zimwe nzireba mpura natangara hariho minister mwe obe na director ba leaders oriya mzatwaza kundeba atorya ndebe 15 konka ata 12 nataka katiri tinkugirana RDC ine message yes please nergo wa David Anyejuchere na kansara wa Bigurita no kansara district ya Kamwenge obanda wakitor huzio you must be remembering him David Anyejuchere nagira ngo primary zaneremo nzitwa MPs bechweka yajya ngo komora Kamwenge chairman wa movement ngo akahagera aba independence bona ngo akana bahana t-shirt ngo kubukada mchunguzi ya RDC muri Kamwenge ngo ni wabahereza amashuta aba independence ngo barwanise abine bendera ryo nuko kakirungi wajya ngo izina bamwetake uruhuzi didi okasapoti independence muri Kamwenge no tatoro nyowereka ngambere wait faranga kwa ruba abasapoti ngire byansakiye no let me tell you nyowe nabenda RDC Kamwenge kiriyo no record weno wasingire rebe weno wasingire akarangirwa ekinde kiriyo no record owechite na sababu wayi akate ni agency konka ka heburure nkuminana tukaburangira thank you inyomoro mogwanye ka head of security kakuriyo kureba nguburyo mo wena support iri atunga obwirwa movement ena ba independent bahagiri tinku kimanyeke obara munongo ogwakuno jangu yatamwizina twanza kugira ngo egonarenga thank you konke kirunyo wajya ngo we no ruhuzi naguma ari ruhuzi ekingumanya Kamwenge ine woman MP ni independent na chairman wa district ni independent kandi chairman wa movement muri Kamwenge ni Honorable Frank Tumwebaze nowe umwembezo wa level ya district ine bendera we no akecena dore eco nimbasa kushobora kanko gambire cyabeire akucharo dore cyabeire ombugufu primaries akaruruka for instance kakairo C5 okuza karangira kikatwara sometime reason was results zabuguri yenyene giye gwa kugamba agura harukuruga ahi campaign ya benarga bakazinfretinga zaba yakizoriyo bururu rukuni konka twagira mu finals of course kukakuma karuru bwa vanishing bwa burahi bwara so why bo muntu mpiratinke cyo cyakisoro hata neki kirebe why yanga tanu som primaries abatakana babaramura thank you Yasin utoinede cheke ibiri tukaherera program omwana kada namazima ukano kagera kabukungo nangwa ni gukubwine baronda binjo ko hikire kunga yo kuri konka buri kintu cyona kintu cy'urungi n'iki mwene mwababere bacagira munonga hato mugace batekateke busi mu bagambire ngo kintu cyitwatireho charge no kucasho turi no kutukubasa kushobora for your information tukoma na kugira ngo abaryaho bonka ubakoresa bwe no batera nubabasa kutezo oriyaho no waheciro mu mugongo na wateri ebintu bigamba fo reality turi tuyiremo ntubireba kandi package tw'abantu twenda kugitambira okay
hariho ibintu bitwine kwangira kimwe But opposition ndagahendereye Opposition. buri watu yose nitugambire cyo niyo saraho umwana bawazaniye kugambira ngo mu Rwanda twine opposition icyo byo mwona nacerebera pate ya NRM namwe twa ubwo bushongo buce twabwiha mu tukabutereza pate neza kururi neza kutegeka ihange for other 30 years abo kuba wanoreba wanoreba nka opposition abo muri yose ne complaining ngo gukoresha resources za government mu Karuru hata shaheji akaruru kona by election eri kubaho nupa ideyo candidate twosirentire mu toka za rope Lord Mayor bona bari mu Karuru bakoresha motoka za government abo numva ryo bajumira political party yipe kushemba yasine ngo inozu so nyo ninjira ngo NRM let us tugaruka hameza ubu bushongo buce tubutereze ntuza kururinga ihangira kandi mu Karuru twongere gukoresha structures za NRM kuzamani tureke kuzima mani ezijya ground nzozo kubasa kumanya abantu eco bari kwetenga nentere bakubasa kutera si bara abanyamijena abanyamujena nashi district zone zano zitureba ni masibura imbende zirwe bunji imbende za weekend ubu mwete James Bondar for Potro najyangu nayikiza naho na tumwebaze naho na ribusara opendi ngo ahabwa demokrasi nunji omukigombe kitu najyangu personalism na monopoly abwe by'abantu bamwe tubirije kuhangara NRM neja okubikira tubeje John ikibuzo cyanje cyukushemba yo ni kugira ngo umushango tugurta Tango Doi no yateka ingere decision ngo tubere flag bearer Mahogora North tubere flag bearer Bukanga iyo John ko kubirorohora cyama electoral commission okateka ingere y'ibyo decision beitu baza yene nkono bakareba iyo rukora ngo tuba kubasa kuhinduraho umudashikemo ngenda kubanza gambara banywana banje ngo akaruru ko mugongo nyowe under these circumstances ningaje why to kugera ngo mass party eyine enambe tukugamba ngo miliyoni 18 boys nziba zingana na enambe ziri mu National Electoral Commission register nijo nje kandi duce ngito abana ari twine polling stations nyingi kuchera Electoral Commission because you village in electoral polling station ihanga rine mtwara satune ngumina twine yitu abana mbino mtwara satune ngumibiri nijo nje ngo tubantu enda times 2 budget Electoral Commission where is it NRM no abul muhajiz wena burkada abakusiba baje ju tabakutayina 10 na kadi ni yabusa t-shirt ni yabusa enkofira ni yabusa so where can the money come from so a party yokutamu busa expect busa from them now achibuzo chawe last nyona president Museveni no mumanyira aha kwendera ekintu by the people by the caliber of the people he deploys there kuba NRM Electoral Commission abana ayenda ngwegire biyatereza abantu basokutayo karora habaho na changes baroho muhanga mun tubaguzire kandi bari na rede gukora konko baraguma na picking abo abakora comments manka soma history manyoni sagira FDC no man is not serious with that echa independence aba constituencies wagamba nabo akavuyo nako kakaka Mutango Doi before the chairman came to say okay mwena mjende flag Tango Doi had disorganized everything hapo abenshi bahati hata wareta Jerusalem sare nguni chama Electoral Commission ebintu byetereza byo no kavuyo eriko I know that man, we respect him genocide God he knows hapo bari umunsi bahati abenshi bakaba batakwenda bakaba batakuhagira mateke bagamba fashe no kujya mu mateke kuteka in different stance arabanda bine abanyangora bamagwete abo kwamye bine kubanza bana abo bano mwetango banyiki kujye babasimura yezo chinjizi shore minister wa munsi tumuntu aliya okuzo mu Karuru katika temunaza ku publicity kintu channels that's why kana biyazo mu Karuka Rose kanye mambo wako nakatekwa ogunwe regional vice chairperson wa NRM abo Western Uganda kandi yatubonye John wajangushi
Inari mu Museveni abantu boramba hendera Apollo wezi Yes, finally. aragera ku negenda na finally ubwira batu NRM batujanga ibintu miliyoni 18 zabatezi bakarura n'ibisho nangumka bakaho 2021 electoral commission itandikira abantu I think mpari munashasha miliyoni 15 list of voters kunga kabura katirwe bona wabukita nubwo afire no bakoze cyane mutaho kikumira miliyoni 17 hajezo which things are 17 akaba miliyoni mukara hata mtu akutubia mu muhandika bya register cyangwa 18 akazuka reke miliyoni mukara zonka ejo nikiriganga ejo ko batumisa ngo abatamu atumuje register tabakire aba prime kuza kwika babasa kwamba bakunda konga batakutera karo kuza kwika register majambo rushinga producer no kamera kajya mu register naji binga mukase chairman wa movement ya chairman se wana ya karaje na manya kuri yasini so hazama abantu Yes. aba FDC batera primary chokora yambaye ndaba yagire kandi But they are all Ugandans. babara Apollo gamishimba twabazagaze chike mu Uganda njano rebesha ndakwebaza abantu abatureba n'abantu banyoshozi kubisya ubwire buri no gushika kare tutete kanise kandi zitu nizahara ya spiritual transformation. Thank you. babara namanya Apollo abantu kugira ngo mbahagera movement nibo basubutije kutera ninko kutwakwa twine kanisa twine abakristaayo benshi kunka barokore barabaki abarokore ntubara nkaba ntubeta nkabisha kutera. You must guide our people. This young man is an intelligent man. John Twaheze. Yes, he's an intelligent man. Twaheze kugira ngo yenda kwisimba nyarusozi why you waste your money? Atobo John wamukunda. No Twaheze. He's my friend. No obure wawe. Ndabona kada nakaburu turesi imbere kunga Jonathan nakaburu. John ndakwesima magumara kusimba RDC. Ekigambo cyukushemba yobure bagenda. Yabare munonga. Nyenda kusima bona bagumene batureba. That business is wrong. Nyenda kusima bona abantu batureba na ideas zanyu. John reka. Please. Okukira munonga umugurusi wanje kandi umuhagizi wa President Museveni kurwo bwabara no muchaka. Muzeyigime owitwa Kamwenge nikutengere birungi abanyakisoro bagambire. Kandi woine kayawo kashanga batabana babona bahara babombe no barwana bene butekirizana ukabahurikiriza aba bariho bakajyangwa gito kikurebo warahura nugo hati kikumanyisa nguriya no utakimuzara konkogo wa ubajyango barahura na taking up a hand. So nyo suggestion yanjye nobwo rwangisereza rero bakagana bangisereza mpaka kushisha primary n'abakisoro rimbo kute. Yes. Abari kushisha primaries bakireba kandi nyoni mango kitiza president no we are enjoying all the intelligence yihanga ryo na nensi yona. So ece kintu akitere mutoki abantu bamanye ki barikwenda abari kutabanamura primaries babanze babege cyara baju kuza kukinko 2026 abantu bona batera karukabo ka primary then NRM isingeje nkabutosha abo kai ware abantu ahi aba opposition beha yozuro ahantu nikibanje mayiza ngo na statement kada tuhenere bo bari munonga na heza mwe bari munonga ntwenda kwebaza kada muchunguzi Geoffrey ntwenda kwebaza tolina wejoni ntwenda kwebaza Apollo Karega John taro hame ngo Apollo tayinente yatikano tera wabare kakuru yasini ntwenda kwebaza technical team yitu kandi ntwenda kwebaza mwe n'abatureba n'abatsindikira messages reka tugaruke tongera nshongezi serviteur kwija ntwenda kwebaza eka ya hotel abaturebera bine gardens bine accommodation bine security bine ikiyungu kirungi n'abandi Boaz wa Mongolia mpako rwa mukago rukwija musibe kurungi ebiti bitekateko bya TVG